We mwega muthikiriria na mwiroreri wa Miaki na Maybe TV ngwiraga hane ho mucii ya wigwe wi mucii already Samido arakire mwana uria wa America kana akenda USA gwakire na nduhio na apgiririo ukionekana mwena uria ukukina ide kauthiu gake gakioneka gagitheuka na recent photos iria agipostaga hara Facebook tita cia before iria agipostaga cia ukiaria kumotivate kana gukiuga kana gutema ciario cia gikeno. Riu andu nimaikenetio muno ni mbica iria cikimite cia mwana ucio angi magakiuga the shadow belong to Samido. Oh my lord, kafoguo ndatigire mucene. Mama Kiboys akauga atiriri, it's the shoes for me, there's a baby girl. Ni mbica iria cirakionekana mwena uria cia gupendeza muno cirakioa andu aingi muno. Hena ngeraugire atiriri haha ndona Samido tari aroyaga video ino no riu ndufani hatiri ga video na kamwe karakiumire makire mwena uria me hamwe na Samido. Liza akauga atiriri, Eddie Derito, bring our Michael back, I miss him. Na akimisago mwena uria magire akauga atiriri, alafu kuna mtu alikuwa anadhani atafanya this innocent soul to suffer, who is God. Akakiuga haria answered prayer tasroganire kwegethie na mbere muno. Mafansa nothing but prayer maronekana mahirito ni gikeno muno tonio marakiumire na kihoto kana ushindi kuingiria akauga atiriri, how I wish most men can stick at their family. Wallahi, family is everything. Maoni ngurani kumana na mashabika wale magifuatagira Samido na Eddie Derito o hamwe na Karen Nyamo tukama wish all the best in their life. Kuma Miaki na Maybe turamwira ni thegio.